Apa nang papat? Apa nang petang ungkut? Petang ungkut yang mana kok? Rambutnya basah banget tuh. Orang ini kepikan, pengen ada rambutnya gede. Terus, tiga baik, kangen. Mungkin tiga kawanan kan. Masih nggak boleh deh. Aman kerja ke?
Pagkano ko ba ibang ko? Ini kan terkadang udang, Apa sih? Yo, Mas. Mas, kami nanti udah dinner jabu. Oke. Leng. Leng. Yo. Oh.
Berapa spesial? Cek sir. Ada titiknya. Tetap ya. Oh. Ya, pun ya Mas. Dah niki nama gantung niki. Oh, gitu, nggih. Nggih. Itu tadi. Ya nama gantung ya. Ikut kan cari ikut. Oh, kita. Boleh.
lungsur ditiang kerep bakti bagi drwe raris kebungkah termaning raris dagengen dupa utawi asap bagi drwe makasami ini sana nunggah ring klinik makasami terus kalah ada Ya pun marah. alat ani tinggal majang ring kerama lan pengerawuh makasami sane gumanti banget makasami wang yang titiang sedurung ide perande ngawet papuja lugrayang titiang muni ngayang ngatur majang ring sarang sami ri sedurunge pengelantur pemargi upakara upacara pemelaspas pepasupatian ide Ratu Mas Penjenengan ide Ratu Mas Lingsir ide Ratu Mas Ayu kesarangan ante Ratu Sangyang malejepos hari sampun sarang sami ngemargiang pemuspahan termaning pasupatian sampun umargi lan sarang sami sampun ngelungsur wangsuh pada kali bija lari sirike wentan pengelantur pemargi ide Ratu Mas Penjenengan ide Ratu Mas Ayu ide Ratu Mas Lingsir lan Ratu Sangyang punika teler pusaka penjenengan pancaring jagat pacan kedun mutulak wali budal ring tengahing tunon irike ide makasami katuran penyangre Sumatera termaning ketegepen antuk penyamleh ayam amance raris mutulak wali rauh saking tengahing tunon ide pacan kepenak ring catus pate maduluran sahe upekara tegap kejangkepen antuk penyamleh bawi butuan lan ayam amance sahe tekap seupekaraning riyanto sapunika lusurida majaring semeton makasami lan angge makasami sanes sampun aturang titiang inucap mandes ide nyarangin ri sedroning pemargi sanes sampun aturang titiang iwawu napkala ide pacang dedun lungsur titiang angge pecalang desa adat sido nitenen pemargi punika ring selantang pemargi pacang nyujur ring tengahing tunon kaping ajeng Indian Tanguran aturin titiang galah lan genah jangkep majeng ring raku lain titiang ring puri taman Tanguran pinih ajeng memargi ri sampun sapunika tegap seupekaraning wawur aris pusaka pancaring jagat lan ide Ratu Mas Penjenengan Ratu Mas Lingsir Ratu Mas Ayu lan Ratu Sangyang ring ungkur ide Betara wawur aris Tanguran Banjar adat Klodan mandos ide ngiringan sepedudunan ide Betara wanda menikerian atau didiang suksema antuk uragan drwe amin Ke bawah yang itu, jangan ke atas.
benten. Ring puaragan dalar mangda benten ngayapang dika. Pinirien ngayap caru ring sisi kangin caru sane petak utawi putih. Terus ngayapang. Kangin domon. Kaya be. Di Keranten. Sane mangke laris caru bang sisi kelon menika dalar ring puaragan dalar mangda benten ngayapang. Terus ngayapang. Kayak kale raya. Laris bagian dapur, laris ngayapang. Sane mangke. Mawali Maria Kedabo, Laris Ayapang. Lagi dipasang. Tiga sampun begini. Ada duit sampai. Ampun. Ampun, bagus juga. Ampun. Ada. Laris Margian Tirte Bonika, rencanang sana unggah hari sang acocok.
Baleganya pebatelang sodidiang segagam lurus margi ke prasawiya margi lurus kulkul rin kulkul ngawur aris sampah kantulun sarang sami senajan reng merajang tunasidiang sarang sami mandep mesuryak sarang sami hari Senin makin bungkaman sangat taruh bunika ke tengah. Jika ring kuaraga malih bagus, ring kuaraga malih, ring nasi ke ring soreng utama ning mandalnya dolar politik.
Saudara yang rakarai manda madangi sana mangken tapakan linggih ide badara mau produk sinari sedura bonika manda napak rien rengajang padma wau ares margiang mau produk sina reng rakarai oleh jabos napkala mau produk sina mangdeng reng pemangku laris metangi sarang sami konika tedun maka sami Udah madan Riki teman, Riki Pak Lorna teman. Nah, ini kira-kira panjang kan? Wah, semangat tedon ini. Pusaka penjenengan pinirian memargi semeton soridiang mandeng amal benang tukalan puniki nyantos ke ungkur dek ungkur punika wau laris tapakan pengentak Rolingai Dewa Batara Adu Mas penjenengan Adu Mas Ningsir Adu Mas Ayu wau laris wangso pada Ide Batara Inggih laris memargi mana benda nyarangin ngabeh ide peranda memargi
Pusaka panjenengan saresning yang rengajeng ide Ratu Mas panjenengan menika dalah ring sepada ide Ratu Mas panjenengan mangda masikian menika ing rengajeng. Semua terang
Butuh aja. Gua mau kirim ke dalam sama sebagai saya ke ngatur dodabo lan ngajak bakti ring surya terus ayo bang. Bagus dulu ya. Lunas ya.